sam musliman, ali ja imam svoje srpske korene koje ne mogu da negiram i neću da negiram. Hoću da bude da su to turski muslimani, arapski muslimani. Nije tačno ni turski, ni arapski, ni bilo koji drugi sem srpski muslimani u najvećem broju. Znači, najveći procenat naših muslimana je srpsko poreklo i pravoslavne provenijencije. Može li Nemac da bude musliman? Kaže, može. Može li Francuz? Može. Može li Englez? Može. Može li Srbin? To ne može. Uvijek kažem da se mora znati ko smo, šta smo i odakle smo, da bi mogli da idemo dalje. Da znamo gdje ćemo, kuće. Nesporno da je ogromna većina naših muslimana srpskog porekla. Ne spori niko da ima muslimana koji su i turskog porekla, ali vrlo malo. Mlađi svijet toliko je indoktriniran i zaveden nekom evropskom idejom o nacionalnoj pripadnosti balkanskih naroda. Kao da mi ne znamo našu nacionalnu pripadnost, naše korene. Ali oni imaju svoje interese, naravno, i oni to rade zbog toga. Suviše politizuje. Nastoji se da se otuđi taj deo muslimana od svoje matice, od svojih korena, negirajući svoje poreklo, etičko poreklo, svoje korene. Da bi se na taj način otvorio prostor da se konstituišu nove nacije na ovom prostoru. Ulazimo u nepotrebne ratne sukobe, do stradanja i jednih i drugih, a na svo zadovoljstvo naših zajedničkih neprijatelja. To je ta naša, to je tragedija mojih muslimana.